Pozdrav ljudi, ovako, ukratko ću vam objasniti kada ja tradam NAS 100 US 30, u kojem sessionu. To je New York session, isključivo i samo New York session. Tradamo ga zato jer tada imamo najveći price range, također imamo najveći volumen. Dakle, tradamo isključivo samo New York session. Za scalpere idealno, tako da imate na umu da se trada samo i isključivo New York session. Ovako, imamo jedan brutalan indikator. Otvorite indikator, upalite ga, postavite si postavke, vrlo su jednostavne, uključite si samo New York session. On vam pokazuje i odmah automatski određuje koridor kada je počeo New York session i kada završava. Naravno, kada završava to možete podesiti ili kad počinje to možete vi podesiti, ali za europsko vrijeme najbolje je 15:30. Također idealan je za backtesting, znači možete ga koristiti za backtesting, to je super, zbilja meni jako puno pomoglo. Možete vraćati unatrag dan za dan, on će vam automatski pokazati i označiti vašu sesiju koju tradate. Da li to bila London ili New York session, da li tradali futures ili forex. Evo ovako ukratko, znači tradamo isključivo New York session NAS 100 US 30. Pozdrav svima.